Dia idenemak tipo pergunta zonhoi nebe que how hakarak fahe ho ita bot sira hotu. Tipo perguntas nebe que ita bele halo, ita bele cria ia formulário nebe que ita bele gere lihusi kobo toolbox. Ia pergunta selutan, au senti pergunta o ita bot sir haremos ia tipo pergunta nebe que barak lutan, por exemplo, ida tan se takara amenta tamaka pergunta kona ba data. Hawa karakatene hanesa wanhira ita recolha dados nene, nya data ne saloro, nya acontece saloro. Então, por exemplo, hawa menta pergunta irene, tau data date, e depois, hawa clique add questions, ene nya opção ida ba data makne, date ne. Ita hili date ne. E depois, ita save dia. Vamos itarenya formulário agora saya nusa. Asenti dane diak tebes tambah wanhira itar kolya dados so suratahan ita matenki hataman harus manual ne arves ita hacker batiran que arves ita la comprende ita rasi mas arves le la hatene por exemplo data seda loron seda ita la hatene atu le anusa tambah tin letra mas arves ladu dia nebe hoidene bele halo itane serviço mais facilitam, por exemplo, ene itareba pergunta kona ba data ne, itahela clique tene nyumosona kona ba data hoin loronya, por exemplo, 12 de novembro. Então itahela clique te 12 de novembro 2019 ne, botona itala precisa tanto hacker kole. Irene ma kau senti buat irene beke diaktives. How senti how temi dalla hira ten dalla bara kritiana kata ka usa kobo toolbox ne halo ita nia serviço facilita hira ita cria questionário ruma o ita karak halo formulário ruma betene survey o pesquisa. Ida nema kau senti vantagem sernebe que ita bele heta o hira ita cria ita formulário lusi kobo toolbox e depois ohin hamos hatote ona kona ba tipo pergunta sernebe que oin e ausente ne tipo pergunta sernebe que principal tebes e dalla barak mosu e tenia questionário o formulário sira tambah nema ka hau fahede tipo pergunta serene kari ita bot sira se hakara katene li tipo pergunta selutan ita bot sira mos e oportunidade atu explorarasi tambah ausente buat tidak ke sira dehan learning by doing ne kata aprende lihusi ita halorasi ne ausente ita se hanuin liu ita se aprende di aklitan lihusi meusi dene. Então dia idane maka tipu konava tipu perguntas oin nebe que ita bele hare ia kobo toolbox ita bele hatanya kobo toolbox e wanhira ita senti hanesan ita nia formulário ne losona e ita hakar finalizana e ita hakar manda sai haruka sai ba ema to ema bele preenche então ita clique save ne e depois ita clique ne e tene formulário ne horas ne dadão e draft lá também ita sira finaliza maybe wanhira ita clique draft ne então ita sebil hare tene formulário ne nema kene test kobo ne ita clique ba ne hela formulário ne makne hela e wanhira hansa ita sente kata ita se haluha buat rumah ou ita hakar hadiah fila fali tene formulário ne então Hanen sohini ita mai te draft ne ita bele klik na fatin fali test kobo ne ita no formulário mane ita clique form ne e depois ita mai parte ne ma edit kodi edit então ita clique edit ne depois ni lori fila fali ba ita ne formulário hine be que ita criatiana e ita bele hadiah ita bela hadiah ita ne pergunta sira ita hadiah ita sentença ita hadiah los tiona então ita save fila fali
step fila fali. Depois kita takat ya. Ina fatinha sena fatihan draftne. Agora itare kata ya draftne nye número questionário ne hat e depois se deploy ne nye número questionário é 15, sanulo resilema. Então, ita senti kata kita nye formulário ne losona. Ita karak manda sai ne ita karak finalizan. Então, ita halo saida. Ya ne maka ita precisa atu deploy. Ita precisa atu manda sai haruka sai formulário ne beke ita finaliza teana. Então, ita klik ya deploy. Klik ya deploy. Ini hatete deployed form, ne kata formulário ida ohine manda sai teana. E agora ini ita belhare kata formulário ida ne beke ohine draft ne, nye número menos teana, husi 4 ba fali 3, e depois ida deploy nemos aumenta tan, husi 15 sai tia ba 16, sanulo resine, e ita klik ya draft ne, formulário ohine be kobo test kobo ne lahir teana. Tamannya mudah tena ba deploy. Agora o hira ita klik fali here deploy, nema kita hetan fali formulário ini test kobo ne. Então ita klik ya test kobo ne, ya form tena. Então nema kalau ita kare formulário los ini kala, ita klik fali preview ne, por exemplo preview ne. Sim, test kobo, ita re, tena pergunta se rohine be kita temine, ya ne atona, ita cria nema que ne hotena, kata closona, e depois, ia meio zira ne be que ita hakaraka, ita ne respondente sira atu, fosse ne resposta li usi meios online. Então, ita halo isa. Ya ne, wan hira ita hareya patir ne, collect data ne ita hare ne. Ita kuahira ita klik ya open, nye selori ita ba ita ne formulário jerne. Então, atu fo oportunidade ba ita respondente sira tu sira bela acesso ba formulário ida ne, ita hela copia det link hela ne, e depois ita bela share ba sira, ita bela manda link ne, fo ba sira, ita bela file usi Facebook, ita bela file usi Gmail, ita bele file usi mails OND, ita bele, ita nia mails ida mak ita copia det link ida ne beke yeleteng nene, ita copia det, e depois ita bele file li usi plataforma media sosial ne beke ne beke ita iha. Ida ne maka mails ida ne beke unsa ita bele file ita nia formulário ne online. Itu mai fali ita se kulia konaba onsa atu recolha dados lihusi meios nebeke offline ne onsa. Ida ne maka ita se kulia konaba itanya aplikação ida honara kobo collect. Então dia makira ne det e osida makita se continua fali o parte konaba kobo collect e onsa mak ita bele usa kobo collect. Poder recolher dados.